Ayan, lunar eclipse guys. Konting-konti na lang oh. Lunar eclipse. Ayan guys, konti na lang oh. Dito lang po yan sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayan guys, konting-konti na lang. Makikita kaya natin magiging kulayan. Everyone, I from last year, I'm inviting you all to watch us from Sunshine, where we're direct advent with our video series.